Karyan Korint 8 en saulang kan armeirang. Riyachoko, semen kumailanesa tama kalanganan coach kachinuyatar nan momotso kan nan Macedonia. Irail inanen chiwo kila lokolok laut kay melalong irail. Ab arail beren melaut melel. Imen an arail sa muemwe, rakasaleta ar kupur saban ni meirang merawiyata. Pweki ngay, ipain katete tuan ar kita uan merakak o bilaut sang. Sang ni pain insan arail, re ngit kiyong kich se en ale ar kisakiskan o re en yang uya sawas ong saulang en sutiakan. Rawiyata me pukach laut sang me sakaporaporki me repan wiyata. Pemas ramaitong pain irai kauno, amur ong kich, tan kupur en coach. Ime sa pagkikiren Titus, me chapiatar remail tatak asalelwach, po en usela o sawasay kumail kaun sa kala tatak en limpak kasampalwach. Kumail kapuepalar ni sang koros me mi remail, ni poson, ni maasen, ni kupurokong, ni puersakan sawas, o ni amay limpak ong kich. Eri, kumailan pilsapan ni tatak en limpak wach. Kaitekin kosonet me ipatagawang kumail mech. Apueki men kasalayang kumail uwan puersak en mechikan ong takan sawas. Imen katete me amay limpak me utan melel teso. Pagkumail esamau tuwan kalangan na chaykaon Jesus Christ. Tuwan utan kapuepwe. Ap kachinwiyala me samuemwe men pueka kumail. Pagkumailan kapuepwe kila sapwal me samuemwe. Ituan lamalam mech ong rairwech. Memawong kumailan kanakela tama kumail chapiatar nan sontar samalaro. Kumail me chapiatar tatok wech o pilchepin inangyang wiya. Eri, kumail wan lache o kanakela. Kumail nan chiyongacha kanakela tuan me kumail kosanet yer mas. Uwan amail kaksang nan amail bay anso wech. Wema kumail pan kin ngongki PEIWEI, coach pan kin kupur perenki uwan makumail pan ka PEIWEI. Apo soche pan kupur perenki amail PEIWEI mekoch makumail soche kakong. Isoche men kamararala en meche kan wisik o ut kachochowi kumaila. Apo men korosen sangan parak sheyo. Ponan amail rakan tipsawan sawach me utan koneng kumailan sawaseki iraikan me soche artipso. Poniamay pan ut anane mekoch a iray pan ut rakan tipsola. Reen pil sosay kumailta. Ituan koros ar pankin songan parak cheyo. Tuan me inchingtier nan puk sarawi. Aramas merukpene me chocho e soche tepela. O aramas merukpene me laulau e bilichar. Titus o yangayakan. Ya uwan achkapin kalangan kiyong coach. Kachinaute kila Titus kupur ngong en sawasay kumail tuwa chakich. Kaitekin siya pweki achpekpeko mewiyang kemech. Ap ngong kisawasay kumail o paraway remail sang ni penin sene. Sabil katarawang kumail riacho, me intant kila nan momotsokan koros tatakan kaparang gurongamaw. Apileo, momotsokan pilatar o itiatar en kinyang kich niyat saylokan en wasali tatakan limpakwach ong nikalangan pen kauno. O en pilkasaleta ach inang en sawasa saulangkan. Sa inanenkin kanayang, pwe aramaster kin LOKAIA chochoki tuan achkin apapali kisakis laut pukach. Pwe yei ach lamalam nikowawach. Pwe song koros en pung. Kaitekin siya mon silangan kauno, apil mon mesen aramasakan. Eri, sa pilkatarawang kumail riacha men choror meyangira. Sa kateteyer pak chocho, tuan pachiech o porsak nitatak chocho o taken sawas. O pweki kaparaparkin kumail melaut, ime men sawasay kumail me pillaut melel. Atuan Titus, yangay o sawasapay makinyang yatatak en sawasay kumail. O tuan iray chaykan meyang koway, yay Israel meninkater en momotsokan o kalangan pen Christ. Eri, kumail kasalayang Israel amay limpak, pamomotsokan koros en katete o ese
me ach katngai kumail me utan pum o melel.